Novo u ponudi Fight Stuffa, Venom, najpoznatiji brend borilačke opreme i odjeće, Van Ting Hoodie, 499 kuna, majice kratkih rukava, već od 249 kuna, štitnici, već od 99 kuna, bandaže, već od 49 kuna. If you wanna fight, fight with style. Henderson, Akiyama, Lawler, Condit, Kampmann, Daley, Okami samo su neka od imena žrtava Jakea Shieldsa. U noći sa srijede na četvrtak 10. listopada bivši strikeforceov prvak putuje u Brazil kako bi se suočio s najboljim grapplerom do sada. Demian Maia od spuštanja u welter u nizu je od 3 uzastopne pobjede i novim uspjehom progurao bi se među prve u redu za meč za naslov. Plus Fabio Maldonado protiv Joeya Beltrana, Thiago Silva protiv Matta Hammila. UFC Fight Night 29 pogledajte uživo u noći sa srijede na četvrtak 10. listopada s početkom u 1 sat iza ponoći samo na Fight Channelu. Novo u ponudi Fight Stuffa, MMA Elite, majice kratkih rukava već od 199 kuna, kratke hlačice 249 kuna, hlačice za borbu 299 kuna i hoodie 349 kuna. If you wanna fight, fight with style.